ngisathanda kuthola umbiko la kuthiwa Hugo Bros seyikhiphile iBafana final squad namhlanje. Goalkeeper bakhe abathathu ulande uRonon Williams, uSage Stevens benosipho Chayini. Kuma defenders akhe ubuyile umvala. Nongezana nawe ubuyile, Fawaz Pasadini ukhona, Sydney Mobi. Umobi nje netiye. Khulise Mdawu siyambona lapha. Nosibisi nangu ukhona lapha. Kuma midfielders kukhona uTebogo Mokoena abathu uObas, Luke Leroux beno talent embatha. Jalen Adams abamlandanga futhi. I feel like ucoach udila nawo Jalen Adams. Kuma forwards siyambona uMihlali Mayambela usebuyile, Osuna Police siyambona uPatrick Mtito Maswanganye ulandiwe naye, Elias Mokwana siyambona noThapelo Morena siyambona noMfukeng. Evidence Mahop ubuyile udlala kahle impela uMahop ubuyile ku squad. Siyambona noIkram Rainers ubuyile. For me the final squad ngiyibona iqine impela, ngiyibona iqinile nje le squad esibiziwe. Ukubona kwenu obani abangabizwanga kule squad ababe deserve ukuba khona. Because men bheke epalini obvious uRonon Williams uzoba number 1 goalkeeper wethu, kuthi la kuma defenders kube umvala, uModiba, uRashun Dudley, kube uPasadini, ungezana noMobi. Lo ma defenders uyabona nje ngempela ukuthi singavala kakhulu emuva. Kuthi kuma midfielders yabo ama starters lapha ngabo Tebogo Mokoena benombatha. Kuthi kuma forwards yabo ama starters la ngabo Osuna Police, kube uMihlali Mayambela, kube mhlambe uIkram Rainers yabo. Kube nayo uTito Maswanganye. Basi ngokweni nisibona sinjani lesquad lesesibiza ucoach because siyodlala ama qualifiers sidlala against iUganda neSouth Sudan.